Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah бүгінгі айтпаямыздар мағриф болсын. Алла Тағала барымыздың қылған құрбаншылығымыздарды, оқыған намазымыздарды Алла Субхану ва Тағала қабыл қылған. Аллаху акбар. إياك نعبد وإياك نستعين لا أقصد بهذا البلد إلا مشربه الله أكبر سمع الله حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعز المرسلين اللهم أعز المرسلين اللهم أعنا على